Orang nilai kai cricket ke India ubadang Kham Khynnah u Ishan Kishan ulala ban penken ya ke record jong Chris Gill. Hakaba ulala ban kamai Kham kloi ya ke Arspa Ron lani ka double century ban yau Chris Gill. U Ishan ulai yo lan ban nilai kai naga tim India Persia ya ke Bangladesh. Adin bau kapten jong kari India u Rohit Sharma ula mensau hak benta jong ka ketiga jong u. Nega jing yo lat jong u kala penlong yo bon Thaw ya record ke batmat haga jing le kai cricket ODI hakeleng saudong ke perthei haga bau lala ban kamai ya ka Arspa Ron tang hagarta ka ba ar peulai snem bat udai player cricket u badang Kham Khynnah ban jam syagane ka kerdan bat haga ju ko por lala ban penken ya ka record jong Chris Gill u balala ban kamai ya ka Arspa Ron nakishispa live peu pra balls kan bau Ishan Kishan ulala ban kamai ya ka Arspa Ron tang haki shispa ar penriu ball bat udai player ubah nyau uban kamai ya ka Arspa Ron nabaro ki player cricket hakeleng saudong ke perthei bat uwan basau naki player cricket jong kari India ban kamai ya ka Arspa Ron hadin Sachin Tendulkar Rohit Sharma bat Winder Sehwag